Все буде добре. Widać już te, toczkę. Nasib naas menimpa salah satu tentara bayaran asing asal Polandia. Rekamannya viral di media sosial dan ramai diperbincangkan warganet di Telegram pada Selasa 3 Januari 2023. Seperti yang diketahui, militer Ukraina mendapat bantuan bayaran tentara dalam jumlah besar dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dari seluruh bayaran tentara asing diketahui kebanyakan adalah warga negara Polandia. Dalam rekaman memperlihatkan suasana di dalam mobil saat prajurit asing yang terluka itu dibawa oleh rekannya untuk mendapatkan perawatan medis. Tampak ia alami luka serius pada bagian kepalanya saat melawan pasukan Rusia di garis depan. Beruntung rekan dari kubu Ukraina sigap membantu dan memberikan pertolongan pertama. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Все буде добре, братик, будеш жив. Я то впізнаю, не всі ж пішли воювати, так, але це не означає, що вони там боягузи. Ми без тилу би зовсім абсолютно не змогли тут нормально отримувати перемоги, тому що я відверто скажу, навіть от ті машини, які ми зараз їздимо, то мені колега, мій однокласник переганяв буквально пару днів назад, привозив, який, він каже, я хочу до вас. Я кажу, Сергію, не спіши, ти потрібен там, тому що хто буде тоді нам допомагати. Так, це дуже небезпечна ділянка. Просто менше говориш, швидше їдеш. Але от сюрреалізм. Безпечна ділянка, місцеві тут. Залезничной Запорожской области уничтожено 2 склада ракетного артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны. В районе города Днепропетровск уничтожено хранилище топлива Вооруженных войск Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной войны в районах населенных пунктов Часовка, Ленинковка, Донецкой уничтожены на огневых позициях две системы. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.